البلديين احنا وياكم لسه نتخذ موقف ونتخذ قرار ونطلع فيه. عمي اسرائيل فاتت من الجنب الشمالي صار لها 3-4 ايام كل يوم بتفوت بتتمركز بالطول الحمر وبترجع بتتمركز بالمصريين بتقدم لعند السريه الرابعه الشرطه العسكريه وترجع. اليوم فاتت واستقرت. Belakangan ini viral video warga komunitas Druze di desa-desa perbatasan Suriah meminta wilayahnya bergabung dengan Israel. Menanggapi video itu, pasukan pertahanan Israel mengaku siap untuk memberikan perlindungan. Dilansir I24 News via Tribun News, Rabu, 18 Desember 2024, salah satu desa yang dimaksud adalah Desa Hadar di Suriah Selatan. Warga Hadar itu meminta wilayahnya berada di bawah kekuasaan Israel daripada dikuasai para pemberontak Suriah, yakni Hayat Tahrir al-Syam, HTS. Sebab menurut mereka, lebih baik berada di bawah kekuasaan Israel yang kejahatannya dinilai lebih ringan daripada kejahatan kelompok HTS. Menanggapi hal ini, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, menemui para tetua desa Sunni dan Druze di Suriah Barat Daya. Halevi berjanji akan melindungi penduduk Israel dan komunitas Druze di desa-desa dekat perbatasan Suriah tersebut. Namun, Halevi menolak memberikan komentar soal penilaiannya terhadap pemimpin pemberontak Suriah, Abu Muhammad al-Golani alias al-Jolani, di mana sebelumnya al-Jolani mengecam Israel yang melakukan serangan ke Suriah, tepat setelah rezim Bashar al-Assad runtuh. فنحن يا اخوتي اذا لا عشان بدنا فينا نروح، لا على خلعنا عندنا فينا نروح، ولا عندنا فينا نسمح لحدا يفوت علينا، شو مصيرنا؟ مغرب حي إلا إسرائيل إلا على إسرائيل. شو مصيرنا يا اخوتي؟ فنحن يا عم باسم اهالي حضر جميع. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.